ngiyale bingelela amahlabezulu kuzo zonke indawo elikuzo. Sihlangana kusifundo sethu saleli kota, isifundo sesibili. Ngiyokhuluma lani ngalesi sikhathi umfundisi uG Mlilo, inxusa abangane bami labo baziveza. Salibonani balaleli nababukeli, siyathaba njalo ukuhlangana kulesi sifundo olibingelelayo umfundisi uKhonzile Khumalo. Babukeli labalaleli yalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Okhuluma lani nguKlainos Mabusi. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Okhulumayo nguNozinhle Ndlovu. Siyabonga umlimo osesihlanganisile futhi njalo kusifundo sanamhlanje. Sisandulela sona lesi sifundo sakuba lomthandazo basikhulekele. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, sithanda ukukubonga ngelinye njalo ithuba usinike lona ukubana sifunde elizwini lakho. Sinxusa ubukhona bukaMoya Engcwele ukubana siphathise nxa siza kufunda lona leli lizwi, ebese sincedisa futhi ukuthi izimpilo zethu zibe ngcono kulalokho kade ziyikho khona kwasekuqaleni. Phezu kwakho konke sengathi ngamaqiniso anjengawona la singalunga silungele ukuza kwakho sokusondele kangaka. Ngelihle igama lenkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga bathandekayo, njengalokho ngitshilo ukubana singena kusifundo sesibili kuleli ikota. Lesi sifundo sesibili saleli ikota silesihloko esithi sona isisekelo esikuGenesis, kumbe isisekelo kuGenesis. Ngizacela bana singakayiphambili ngalesi sifundo sibe levesi lethu ezathi lisandulele isifundo salamhlanje esiyifumana kuJohn 1 verse 29. Ngelanga elilandelayo uJohane wabona uJesu esiza kuye wathi, "Khangelani, nansi imvana kaNkulunkulu esusa isono somhlaba." Nansi imvana kaNkulunkulu esusa ini? Isono somhlaba. Amanye athi bheka nanti iwundlu likaJehova elisusa isono sezwe. Kuya ngokubana yiphi iversion. Now isihloko sethu sisona isisekelo esikuGenesis. Kambe ungawukhona yini ongachaza ukuthi kanti into othiwa isisekelo inyamazana enjani? Singakakhangeli nje isifundo ngamafitshane in general. Nxa sikhangela isisekelo asithi uyakha indlu, iba le foundation. Alright. So nxa indlu ile foundation kwenza ukuthi lanxa isimile nxa ingela foundation ayingeke ime. So isisekelo isendlalelo lapho kwakhelwa khona imiduli lakho konke okukhona. Yes. Ukhona lenye incazelo odlali. Uma sesikhangela ke ngokwesifundo salamhlanje isisekelo esikuGenesis phakathi kwezifundo zesiprofethi kuyini esiphume lakho nxa besikade sisifunda lesi sifundo saleli iviki? Siyabonga mfundisi. Okunye sikunanzelelayo sikhangela ukuthi ugwalo lukaSambulo lufumana isisekelo kumbe izisekelo kumbe isisekelo kuGenesis. Kusitsho ukuthi khona kulemicabango, kulemicido esingathi thina ngama concept ngesikhiwa asiwathola kuSambulo. Esingawazwisisa ngcono nxa singabuyela kuGenesis, ngoba yikho lapho esithola khona imicabango eminengi esiyifumana kuSambulo. So yiyo esizayithola lapha nxa besifunda lesi sifundo esiyabe siyifumana ngaphi kuGenesis. Yikho lapho yikho engikutholileyo kakhulu nxa bemfunda lesi sifundo. Ukungezelela lingakasuki khonapho mfundisi. Sinanzelela ukuthi sithola isiqalo sezinto zonke. Okungangokuthi nxa sifuna ukuzwisisa ibhuku likaSambulo, kumele sibuyele siyekhangela ukuthi kwakhelwe ngaphi. Ngendlela okulotshwe ngayo uGenesis yikho lapho esendlalele yonke into, ukuthi nxa sisendlalela kusiyafika kuRevelation siyabe sisakhela
kulokho okuvele kwasungulwa ekuqaliseni kuGenesis. Ngamafitshane njengezikhulumi sezikhulumile isisusa seBhayibhili lonke sakhele kuGenesis. Isisusa seBhayibhili lonke sakhele kuGenesis. uGenesis bathandekayo njona sesizwile. Nxa uthi Genesis uthi ukuqala kwezinto phose zonke, singathi zonke. Ukuqala kwendalo, ukuqala kwempilo yomuntu lakho konke esibala ngakho. Nxa sikhangela amafitshane izihloko zami ezithandekayo esathi sikufunde kuleli iviki, sizakhangela ezinye zezicaphulo eziletha isisekelo sencwadi kaSambulo esizithola kuGenesis kusiya kulo lonke iBhayibhili. Sizathola ukuchazela kakuhle imvelo yoluntu kunye lempikiswano ekhona phakathi kukaKristu loSathane. Lokhu sakususela encwadini kaGenesis. Ake ngikhangele uIsaya 40 verse 7 lo-8. Uhle ubale futhi loMalaki 3 verse 6 loHebrews 13 verse 8. Sizaqala ngoIsaya 40 verse 7 lo-8. Isaiah 40 ivesi lika 7 lo-8. Yes. Utshani buyabuna, amaluba ayakhithika, ngoba umoya kaJehova uyakuphephetha. Ngempela abantu babutshani, utshani buyabuna, amaluba ayakhithika, kodwa ilizwi likaNkulunkulu limi kuze kube nininini. Then Malachi 3:6. Verse 6. Mina uJehova kangiguquki, ngalokho lina bazukulu bakaJakobe kalibhujiswanga. Then Hebrews 13 verse 8. Verse 8. uJesu Kristu uyafana izolo lalamuhla kanye laninini. Siyabonga. Ngizafisa basicabange ngala mavesi esanibona siwabale. Sidinga ukuthi kulezibiso bani esizithola lapha. Nxa siwabala la mavesi ezisincedisa ukugxila ekufundeni lasekuzwiseni ini isiprofeti. Nxa sicabanga ngalokho singakhohlwa ukuthi sikhumbule ukuthi sithe thina incwadi kaGenesis injenge outline. Angisindawoni. Injenge course outline ikwenza unangulethe eveza ukuthi sisukela lapha siqala lapha siya ngaphi sisiya phambili. La mavesi esiwakhangele kathesi asincedisa njani ukubona ukuncedisana nokugxila esiprofethini. Kulomcijo bani oyiwo wodwa esuthola ubonakala kulama vesi esiwafundileyo? Mfundisi wami esikunanzelelayo lapha ukuthi nxa singaya kuGenesis siye ngitsho la kuIsaiah siye ngitsho la sekucineni kweBhayibhili kuSambulo. Iqiniso lonke lingaguquki eleBhayibhili. Okay. So amaqiniso esiwatholayo ongangokuthi esikuthola kuGenesis esikuthola kuSambulo lokho kuvumelana kungamaqiniso manje. Yikho lapha sithinte uHebrew chapter 13 verse 8 ukuthi uNkulunkulu akatshintshi izolo namhlanje lokho nguThixo. So kuyasivezela sobala ukuthi iqiniso likaThixo kaliguquki, lihlala lokho leliqiniso. Okay. Maphosa khonapho uyangikhumbuza ukuthi kwezinye izikhathi mfundisi sezwa ngani into lesesizwe kakhulu. Alright. Kodwa nxa sifunda namhlanje sithola ukuthi yebo singabe sizwile kuGenesis, kodwa nxa kusiyale kuSambulo kuyajula ngamandla. Okungangokuthi iqiniso khethekile ukuthi khathesi siku 2025 lilonke lifanana decades back, ukuthi emuva le iqiniso lihlezi linjalo. So lapha okungangokuthi isiprofeti nxa sisichasisa akula ngendlela eyokuthi uKhumalo engaba lendlela yakhe lami ngibe lendlela lani libe leyenu, kodwa sithola ukuthi iqiniso lihlezi limile lifanana lanxa sichiyene. Okay. Yes. Siyabonga mfundisi okukhulunywa ngudade wethu lapha. Okunye ngunanzelelayo ukuthi
uNkulunkulu nxa sesifika kusiprofit lapha uzananzelela ukuthi kulezinto abezikhulumile kuGenesis ekhulume engxenye kwaba kunye but nxa iBhayibheli iqhubeka uNkulunkulu uyabe segcizelela kulelani iqiniso alikhulume kuqaliseni esefaka okunye kodwa engajintshanga khona kukhulume ngaphi kuGenesis sisiyafika kusambule ekucineni uNkulunkulu uyabe sambule lokho ekhanyisa so iprinciple yona lena siyayithola kuwona lamavesi ukuthi iqiniso kalitshintshi lanxa kuyabe kulokho kusambulwa kusiba kunengi njengokuthi ungathatha isibonelo ungakhangela eBhayibhelini kuDaniel ibhuku likaDaniel nxa likhuluma ngeziprofeti leziya ungakhangela uDaniel chapter 2 uveza isithombe esika Nebukadnezar kodwa nxa ususiya kuDaniel chapter 7 sokuvezwa izilo ezine leziya but sokusiba lokunye futhi osokufakwa so iqiniso lokho li-expandwa lapha kuthiwa yi-repeat and expand so kuyabe kusithi ukuthi khona iqiniso lona lelo liyabe lokho li-repeatwa but kusenziwa njani kunanabula kusiba kukhulu kanje so iqiniso kalitshintshi sithe iqiniso kanjani kalitshintshi nxa kukhulunywa ngobuqotho phezu kokukhulunywa ngeqiniso kanti iqiniso likhangelwa lamukeleke njani njalo elifundiswa nguNkulunkulu seliphatha ngayiphi indlela ikakhulu khathesi sesifumana ngokukhanya kanti nxa umuntu esithi yena ubani uqotho noma ubani uleqiniso kulomahluko bani khona umuntu oqotho ngonjani lo muntu okhuluma iqiniso ngonjani umuntu oqotho nxa sikhangela isimilo sakhe siyazikhangela isimilo somuntu ukuthi isimilo sakhe sinjani yabe ngumuntu lwana okhuluma iqiniso ngazo zonke izikhathi omnye uthini okunye singakukhangela yikuthi umuntu lwana singathi thina u-consistent umuntu lwana katshintshi ukuthi namhla uyamthola yile ikhala kusasa abe yile ikhala kumbe namhla akhulume lokhu ngento efananayo kusasa ayekhuluma okutshiyeneyo ngento efananayo kuyawumela ukuthi umuntu oqotho angakhuluma leli qiniso ame khona lapho la kusasa futhi umthole eme khona lapha so yindlela esingakubona ngayo so yokho sokufunda uHebrews uNkulunkulu kanjani nguyizolo nanamuhla naphakade katshintshi so ngeyindlela kuyasincedisa ukuzwisisa ukuthi izifundo zona esizifumana kusambulo wavela wakhuluma ngazo kuGenesis katshintshi kulokho ndawonye kungani kuqakathekile ukubana kungabi la muntu noma yini kumbe yinto ekhangeleka noma yengani lengqondo into yangikhona okumele isixegise ukholo lwethu eBhayibhelini kungabi lento esixegisa ukholo lwethu eBhayibhelini la kumaqiniso esiwathola eBhayibhelini njalo katshintshi uhleze uqotheni bakhe thina kumele selusele ongasenza singanjani singaxege ukholweni kwethu ngamaqiniso mina ngikuthola laphana yikuthi imbhalo ibambene imbhalo kayiphikisani so akusoze kufike esikhathini sokuthi sithi hayi khathesi lokhu sokwatshintshi hayi okwakhulunywa kuGenesis la kusambulo sinjani siyakufumana kusitsho ukuthi khona ke lathi khona lokho kumele kusinike amandla ukuqhubeka sibambelele lanxa siphila ngalesi sikhathi so yikho uYesaya ngo40 verse 7 lo8 esena imbali ngabona utshani buthi ama-flowers athintithe kodwa ilizwi likaJehova limi kuze nini nanini so ngoba isikhathi sona singatshintsha sihambe akutsho ukuthi sokufanele lami ngitshintshe ngilandele isikhathi hayi kufanele ukuthi khona lanxa singatshintsha ukwenza izinto ngenxa yesikhathi esiyabe siphila kiso
akumelanga sitshintshe iprinciple yani yeBhayibheli lelizwi ngoba imbhalo ile unity, the unity of scriptures. Okwakhulunywa kuGenesis noma sesiphila ngalesi sikhathi ensuku zokucina lokho kufanayo, lokho kumi kunjalo. Hayi, siyabonga. Ukungezelela khona lapho sinanzelela ukuthi khathesi abanye sebengathi thina simeye kuTestament elitsha bangathathi elidala. Kodwa nxa sifunda lapha sithola ukuthi zonke izinto lezi ziyelukana. Ekwelukeleni kwakhona ungathatha okunye uchiye okunye ugcina usiba lomcabango ofipheleyo. Sikuthintile ukuthi konke kwakhele kuGenesis. Ukucabange ukuthi nxa ungachiya isisekelo ubambe phezulu uchiya isisekelo, into yankhona icine ingasazwisiseki, ingasaphumi kahle. Yona vele ingama iyadilikela phansi. Osibambe phezulu kulesisekelo ingama iyadilikela phansi. Iyadilikela phansi. Akusibalele uGenesis chapter 22. Ngizafuna uverse 2 kakhulu kodwa ake sike singene kuyo yonke lani chapter sifunde from verse 1 siyefika ku verse 1 lapha. Yanza ukuthi singama ngapi? Verse 13 yazi. Sibone nxa singayebala ngokuphangisa nje. Verse 1. Ngesinye isikhathi ngemva kwalokho uNkulunkulu walinga uAbraham. Wathi kuye, Abraham, waphendula wathi, ngilapha. uNkulunkulu wasesithi, thatha indodana yakho eyiyo yodwa, uIsaka omthandayo, uye emangweni waseMoriya. Khonapho menze umhlatshelo abe ngumnikelo wokutshiswa phezu kwenye intaba engizakutshela yona. Ngakusasa ekuseni kakhulu uAbraham wavuka wabopha ubabhemi wakhe. Wahamba lezinceku zakhe ezimbili kanye lendodana yakhe uIsaka. Kwathi esegamule izinkuni ezeneleyo ezomnikelo wokutshiswa waqhubeka waya kuleyo ndawo uNkulunkulu ayemtshele yona. Ngelanga lesithathu uAbraham wakhangela, wayibona leyo ndawo kudele. Wathi ezincekwini zakhe, hlalani lapha lobabhemi, mina lomfana sisake siye laphaya, sizakuthi singakhonza sibuye kini. uAbraham wathatha izinkuni zomnikelo wokutshiswa wazetshatha umntanakhe uIsaka, yena ngokwakhe waphatha umlilo lengqamu. Kwathi belokhu beqhubeka bobabili, uIsaka wakhuluma wambuza uyise uAbraham wathi, Baba. Yebo ndodana yami, kusabela uAbraham. Umlilo lenkuni nanku kukhona, kusitsho uIsaka. Kodwa kanti lingaphi izinyane lomnikelo wokutshiswa? uAbraham waphendula wathi, ndodana yami, uNkulunkulu ngokwakhe uzasipha izinyane lomnikelo wokutshiswa. Baqhubeka bobabili bahamba. Sebefikile endaweni uNkulunkulu amtshela yona, uAbraham wakha i-altare khonapho walungisa izinkuni phezu kwalo. Wabopha indodana yakhe uIsaka wayilalisa e-altareni phezu kwezinkuni. Yikho waseselula isandla sakhe ethatha ingqamu ukuba abulale indodana yakhe. Kodwa ingilosi kaJehova yamemeza isezulwini yathi, Abraham, Abraham. Waphendula wathi, ngilapha. Yathi, ungamthinti ngesandla sakho umfana, ungenzi lutho kuye. Khathesi sengisazi ukuthi uyamesaba uNkulunkulu ngokuba kawuyigodlanga indodana yakho eyiyo yodwa. uAbraham wathi uyakhangela, wabona nansiya inqama esixukwini igaxele ngezimpondo zayo. Waya khona wayithatha inqama wayenza umhlatshelo womnikelo wokutshisa esikhundleni sendodana yakhe. Siyabonga kakhulu. Nansi indaba emnandi esizwayo lapha. Ngizathanda bona sibuyele evesini lesibili kuye le ndaba. Bese sixoxa siya phambili. Ivesi lesibili. uNkulunkulu wasesithi, thatha indodana yakho eyiyo yodwa, uIsaka omthandayo, uye emangweni waseMoriya. Khonapho menze umhlatshelo abe ngumnikelo wokutshiswa phezu kwenye yezintaba engizakutshela yona. Sizaxoxa ke indaba yalesi sikhathi sikhangela indaba yonke esiyibalileyo. Okokuqala engikuzwisayo ukuthi iBhayibheli liyakuveza ubana umhlaba lo wadalwa wamangalisa. Umhlaba lo wadalwa waba muhle umangalisayo.
kodwa isono esibusa imizimba yethu isenza singawuboni kakuhle umhlaba. Kodwa uNkulunkulu kazange awudale wawudala ngenxa yokuthi wayelothando. Khathesi umhlaba lo siwubona njani nxa sisehla izinto zonke esizibonayo siwubuka ngaliphi ilihlo umhlaba lo? Sinanzelela ukuthi umhlaba lo nxa siwukhangela ngelihlo lethu elonwe yisono, kwezinye izikhathi sigcina sifaka uNkulunkulu amacala amaningi ngezinto ezisehlelayo. Sisuka singasazwisisi ukuthi kambe nxa uNkulunkulu esithanda kungani ezinye izinto ezimbi zisehlela njengabantu. Uhlupho olukhona mfundisi sibuswa yisono. So indlela esesikhangela ngayo izinto sisebenzisa amandla ethu kulokuthi sifake uNkulunkulu. Sibuka umhlaba abesilungu ngathi bathi kulama-lenses ngamangilazi awesono. Kulebala elisetshenziswe kakhulu eBhayibhelini, kodwa leli bala elithi uthando silibona lisetshenziswa ngokokuqala kuGenesis 2:22 ivesi ika-2. Isono senza ubana leli bala liphathe njani, leli bala uthando sizwisa njani uNkulunkulu wothando, simtolika njani. Siyabonga mfundisi. Ngibona ngani seleke la kuthinta laphana ukuthi uNkulunkulu udala umhlaba lo udale waba muhle, but ngenxa yesono esangenayo isono sahle sadiliza ubuhle bonke lobu uNkulunkulu ayebudalile, kugoqela lathi indlela esibona ngakho uNkulunkulu. uNkulunkulu simbona ngenye indlela ngenxa yokuthi sesonakele thina. So uthando lukaNkulunkulu lolu asisenelisi ukuthi sinjani silu appreciate ngenxa yani, ngenxa yesono. Okunye okwenza khona lokho indaba ye great controversy. Ngenxa ye great controversy leyi isono esangenayo, impikiswano enkulu leyi phakathi kukaKristu loSathane, kwenza ukuthi khona kube nzima ukuthi uthando lukaNkulunkulu silibone kahle. So sokusenza ukuthi khona ngenxa ukuthi siyehluleke ukulubona ukuthi uthando lukaNkulunkulu, ngoba yilo okumele lusincedise thina uthando lona lukaNkulunkulu ukuthi sithande abanye abantu. So ngendlela uthando lukaNkulunkulu aselwazi thina. Kasilwazi. Ngoba uyabona umuntu esinye awuthanda ekhuluma nonkosikazi wakhe, ayekhombisa intombi ayihlala sesayibhula futhi ayiqedisa athi. So yikho ngithi mina ngenxa yakhona lokho sekuhle kwa affecta even lathi ukudlelana kwethu. Uthando, ibala lethu uthando siyalisebenzisa ezikhathini eziningi, kodwa siyaluzwisisa yini uthando lolo ngolukaNkulunkulu? Bese ngibamba futhi ke uverse 2 ombuzileyo nalwana ukuthi uNkulunkulu wakwenza kwacaca ku-Abraham, kazange akuchiye kungani kakuzwisiseke, wathi thatha indodana yakho oyithandayo u-Isaac, ukwenzela ukuthi khona kucace ukuthi yiphi indodana okumele njani iyenikelwa lapha. So ngokunye kwangikhona okumele sikuzwe. So kwase kuthatha ke ukuthi uAbraham nxa ezwisisa uthando lukaNkulunkulu wayezasukuma athathe indodana. Siyabonga ukuthi imbali nxa sifunda la ukuthi uAbrahama ngenxa yokukholwa, ngenxa yokuzwisisa uthando lukaNkulunkulu wasukuma wathatha yona kanye indodana yakhe kanjani ayithanda, waya endaweni okuthiwa kanjani kaye kiyo. So uthando lukaNkulunkulu luyakwenza ukuthi khona ulalele. Uthando lukaNkulunkulu luthungamela ethu i-obedience. So kusitsho ukuthi khona ke lolu thando lukaNkulunkulu lolu siyaludinga. Nxa lungaba khona kithi luzasincedisa ukuthi senelise ukuthi simlalele uNkulunkulu, noma engathi senza into engani ikhanya ingazwisiseki. Ngoba imagine uNkulunkulu esithi thatha indodana yakho eyiyo yodwa yona le uyeyibulala, uyeyinikela, into eyayingazwisiseki kakhulu. Khonapho ngihle ngicabange ukuthi kutsho ukuthi lathi mfundisi ekuphileni kwethu kuyadinga ukuthi uNkulunkulu nxa simthathe
ngokwezwi lakhe. Ungananzelela lapho Abraham wayekholwa ukuthi indodana yakhe iza kuvuzwa. Lathi nxa sikholwa ukuthi uNkulunkulu konke okukhulumayo kusilungile, zonke izinto ezisixabanisa laye singaziyekela sikhangele khonokho ukuthi uNkulunkulu ukwazi ngcono okusifaneleyo. Siyabonga kakhulu. Ngikhala lolu thando esikhuluma ngalo elikhuluma ukuthi u-Abraham wakuzwisisa ubana uNkulunkulu engamvusa lo umntana wakhe, kodwa wayemnjani? Wayemthanda. Lolu thando esilufumana eBhayibhelini olusukela kuGenesis chapter 22 verse 2. Lusifundisani thina ngesimo inature ngesimo yothando lukaNkulunkulu. Nxa sikhangela uthando luka-Abraham ngendodana yakhe njani eyodwa, sifundani ngesimo sikaNkulunkulu sendlela uNkulunkulu njani athanda ngayo. Sikutholayo njengokunanzelelayo lapha ukuthi kumele lathi sithandane. Alright. Ekuphileni kwethu indlela okumele siphathane ngayo anti lapha lithinte ngemvelo ukuthi lathi uNkulunkulu wasithanda kungakhathalekile ukuthi senzeni. So lathi ezimpilweni zethu namhlanje nxa siphila kumele sibe ngabantu abathandanayo izikhathi sezonke. Kumele sifunde ukuthandana ngayiphi indlela. Nginanzelela ukuthi uthando lukaNkulunkulu lolu luyamangalisa. Silubona luluthando oluzidelayo. Nxa siqathanisa la uGenesis laphana sithola ukuthi uAbraham kwakunguye yedwa owayelaye. Kodwa wanjani waba willing waba lokuthi amnikele. Sikhangela thina uNkulunkulu ngendlela asithanda ngayo ukuthi izulu walivula waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yaba yiyo yodwa. Kuhle kusivezela ukuthi uNkulunkulu sengasinika noma yini ngesizathu sokuthi kazange agodle lokho ayelakho. Thina njengabantu ngicabangela ukuthi into esikhathaza kakhulu yibumina, yibo busenza ukuthi singenelisi ukuthi sithande. Nxa ubumina bungafa sifake abanye phambili thina siye ngemuva, kungasincedisa kuselaphela lobudlelwano bethu komunye komunye. Siyabonga. Ubumina yonjani obusihlukuluzayo endleleni yokunjani yokuthanda. Ngizafuna bana siqala njani ukuveza lolu thando lokuzidela kwabanye. Ukhuluma ngothando oluzidelayo kwabanye abantu olufuze olukaNkulunkulu. Ukuthilo ngamafitshane ngikhangela ezimulini, ngikhangele kubangane, ngikhangele ngaphi. Kambe silalo lolo thando lokuthi ngamfela mina okwamaphosa yini, ngingazidela ngamaphosa yini. Angithi Ephesians 5 verse 25 othi madoda thandani omkenu. NjengoKristu owathanda yini ibandla wazinikela ngalo. Thina singakwenza njani ngakho khonokho? Singakwenza ngaye mfundisi osiphathisayo. uPhilippians uthi singakwenza konke ngoNkulunkulu esincedisa. Nxa uNkulunkulu singamamukela ahlale ezinhlizweni zethu, konke okunye kuba izithelo zalokho okusukela phakathi. Nxa singamcela uNkulunkulu uyasincedisa ekwehlulekeni kwethu uba ngamandla ethu, ngoba kakulula ukuthi siyenze njengaye, kodwa ngokuphathiswa nguye siyenelisa ukuthi sibe njengaye. Kodwa yikho kunjani okudingeka sikwenze thina sonke nakithi njengamaKristu. Akusifundele uverse 7 kaGenesis chapter 22. Uverse 7 kaGenesis chapter 22. U-Isaka wakhuluma wambuza uyise u-Abrahama wathi, "Baba." "Yebo ndodana yami," usabela u-Abrahama. "Umlilo lenkuni nanku kukhona," kusitsho u-Isaka. "Kodwa kanti lingaphi izinyane lomnikelo okutshiswa?" Sizananzelela abathandekayo ukuthi u-Isaka uletha umbuzo. Bayaqansa bathwele konke bakuthwala inkuni lakho konke, kodwa-ke iwundlu kanjani kalikho. Uletha umbuzo uthana likuphi iwundlu. Lo mbuzo kaIsaka uphendulwa njani kulo lonke iBhayibheli na? Kumbe eBhayibhelini okokuqala njalo kokuthintana lebala lithi iwundlu siyahlangana lakho futhi khonapho. Wona lo mbuzo wokuthi lingaphi iwundlu
Anti sithethina ibala lethi uthando xa uGenesis chapter 22. Elibala lesibili eliqala kuGenesis chapter 22 bani? Lewundlu. Lona lelo bala elithi lingaphi iwundlu. Kukhanya liyezwakala sibe liphendula njani kuzo zonke izincwadi zeBhayibheli siyafika kuSambulo. Siyabonga mfundisi. Njengoba sithe sisungula inkulumo lapha isifundo sethu. Yes. Sisakhuluma ngokuthi uGenesis ulethe isisekelo sezinto esizazifunda eBhayibhelini, particularly ibhuku likaSambulo. So sinanzelela ukuthi khona ke kuGenesis khona la sithe saqala ngokufunda ngothando. Uthando lukaNkulunkulu silufunda ngalokhu Abraham akwenzayo. Uthando lukaNkulunkulu silufunde ngokuthi liyazidela njengoba ekhulumile udadewethu lapha. Sikubona kubani? Sikubona kuAbraham indlela anikela ngayo Isaac, yena kanye wayenjani, wayemthanda, owayengwesithembiso. Kuveza ke ukuthi uNkulunkulu laye futhi wasithanda wanikela ke uJesu ayenguye yedwa emthanda. Now nxa sifika ke kule iverse le uIsaac ubuza ngendaba yewundlu. So ibala leli siyalithola futhi kuGenesis 22 lisiba ngelokuqala isisekelo salokhu okwakuza kwenzakala eBhayibhelini kusiyafika kuSambulo. So sesithola ke ukuthi khona ke indaba yewundlu leyi sihlangana layo sesiyithola kuSambulo ngale. Iwundlu elinguJesu. Sihlangana layo ku-New Testament kuma-Gospels. Iwundlu elinguJesu. Ngafunda uJohn ngo-1 verse 29 ivesi esiqale ngayo. uJohane bona uJesu ebuya esiza emanzini. Uthi bheka iwundlu likaThixo elisusa isono somhlaba. So usebenzisa ibala elifananayo elithi iwundlu ngapha elabuzwa ngubani? U-Isaac. Amawundlu wona ayesebenzana. So yikho esesikukhangela ke iBhayibheli lonke. So amawundlu ayesebenza ukwenza njani? Umhlatshelo, ukuthethelela izono zako-Israyeli. Yikho kwakusenzakala ku-Old Testament. Kumele iwundlu eliyilo uJesu. Siyabonga. Ukhona lokunye khona okungezelela khona lapha ngombuzo obuziweyo ukuthi lingaphi iwundlu. Bengicabanga lapho ukuthi iwundlu lingabonakalanga lapha izinto zazisonakala. Ngoba ukhangela ukuthi umfana wasokumele afe. Bese sithola ukuthi iwundlu leli nxa uNkulunkulu emnika uAbraham sithola umfana esinda. Okungangokuthi khathesi balaleli lababukeli. Iwundlu leli esikhuluma ngalo elinguJesu Kristu nxa singasamamkelanga kutsho ukuthi ukufa kwethu mfundisi. Sithola khathesi uJesu esifa endaweni yethu, esifa njengewundlu. Ethwala izono obekumele thina njengabantu sizithwala. Nginanzelela ukuthi ngumusa omkhulu kangaka ukuthi kungela wundlu ivangeli belingeke lihambe. Kungela kufa kukaJesu Kristu ngasi ngabantu abangela themba. Kodwa silethemba ngenxa yewundlu lona leli elinguJesu elafa endaweni yethu. Kungela wundlu mfundisi mbani wayengasifela. Kade kungaba ngombuzo ukuthi kungela wundlu mbani ongasifela, kodwa sesithola ukuthi sebekuchasisile lapha ukuthi uJesu yena ubuya eliwundlu ubana zosifela emthini weCalvary. Siyabonga kakhulu. Nxa ngikhangela indaba esixoxa ngayo manje, ngiba lombuzo kungenxa yani ukwazi ukubana uJesu wathatha indawo yami njengalokho kwaba lemvu yathatha indawo kaIsaac. Andisindawonye. Wafa engxenyeni yami. Kuyisisekelo esibambekayo ngosindiso lwami nxa ngikukhangela. Ungaba lethemba bani ngaphandle kwakhe na, ikakhulu ngosuku lokwahlulelana? Sesixoxe ukuthi ngaphandle kwaJesu Kristu angela kusindiswa. Khathesi enthanda bana ngikuzwisise kakhulu ukuthi nga uJesu kafanga besiya kuma njani ngosuku lokwahlulela. uJohane umambulele kuSambulo chapter 5 verse 5 andisimuzile ukuthi uthe sebona
kungela muntu esemhlabeni lasezulwini owayeza ukuthi aqhaqhe izimpawu leziyana wakhala ukuthi ukukhala khona kuthi desperation ukuthi lapha nxa ungasela umuntu osalokho lapha vele ya kuyini esikutholayo khonapha ngibuyele embuzweni wami kuyini esikutholayo lapha ngoKristu wathatha ingxenye yami ubona angifele kutshone ngosindiso lami kunika themba bani ikakhulu ngosuku lokwahlulela mina nginanzelela ukuthi ngenxa kaJesu Kristu silesiqiniselo sokusindiswa nxa simamukela ungananzelela ukuthi yena ethethe indawo thina ebesingakwazi ukuthi kuzahamba njani thina ebesiphakathi kodaba olubishayo abesesikhipha yena khona lokho kusenza even lekuphileni kwethu imihla ngemihla siphile ngethemba ngoba sikwazi ukuthi ukufa kunqobiwe lanxa sonile singacatsha kuye uJesu sisinde okunye mfundisi engikutholayo lapha ukuthi silayo ongasimela like lathinta ngendaba ye-judgment ukuthi ngosuku lokwahlulela umbani ongasimela silayo ongasimela onguJesu Kristu. Mina into ebengithathekisa nje kukho konke sesikukhulumile lapha ngithathekiswa ukuhambelana esithi parallelism ukuhambelana xa uqathanisa ngapha kuGenesis ukhangele la ngale kuSambulo uzananzelela ukuthi nxa sikhangela lapha kuGenesis kukhulunywe ngendodana yakho oyithandayo nxa sesifika ngapha kuNew Testament uNkulunkulu uthi lo indodana yami ethandekayo angithi ukhangele futhi kuJohn 1:29 ukhuluma ukuthi le liwundu likaThixo angithi then ubususiya kuSambulo ongesikhuluma ngaye lapha uJohane sekhala kuSambulo chapter 5 ukhuluma ngokuthi khona ungakhali Johane ngoba inqobile ini ukuthi yenze njani ivule lezi zimpawu so nginanzelela ukuthi alibana uJesu engazange wafa kuthi ukuthi izifundo kumbe iziprofeti zonke kusukela kuGenesis ziyabe ziyize ziyabe zingasoqiniso ngoba into abona ukuthi uJesu kusukela ku-Passover khona pha nxa ukhangela ku-Exodus ukhulunywa ngani ngewundi ukhuluma ngemhlatshelo ulandele iPhasika ulandele kuze kuzofika kuye uJesu siyabona indaba yangikhona kuthi ukuthi ngabe kazange afe lezi zinto zonke zazisenzakala ziyabe zingasoqiniso kodwa zifika zigcwaliseke kuJesu elenga ngaphi esiphambanweni zifika zithi khoxo nanti iwundi leqiniso siyabona indaba yangikhona so yikho esikuthola khompana yikho ke nxa usufunda ngokungezelele even umoya wesiprofeti uyaveza ukuthi even uJesu elenge esiphambanweni ngaleyana Friday umpristi wayelokhu ebhizi ethempelini laphana ebambe inkembe funa ukuthi ayenze okumele kwenziwe kule imvu le kodwa kuthiwa khona kanjani yabaleka ingqamu yawela phansi why ngoba iwundlu lele lalikhangelele eleliqotho lase lifikile siyabonga uzangikhumbuza ukuthi kuGenesis lapha uAbraham kumele ingqamu yehlele phezulu kaIsaac engakaya esesithi mana ngihle ngithi wahle wamiswa watshengiswa ini ingqama lapha eseceleni uthi wena uJesu elenga esiphambanweni ememeza enikela impilo yakhe esandleni sikaNkulunkulu ekhothama esifa iveli lidabuka kabili umpristi wasombe ukuthi ayihlabe imbuzi le yayimele so kathesi ngumpristi omele ahlale inyamazana hayi kwethuka ingqamu kwela phansi inyamazana njani iphunyuka ngoba iwundlu linjani eleselilenga ngale kwakuyinqama kathesi eyikhomba uJesu Kristu ngiyizwa iparallelism yes ake ngikhangele lapha ukusifundele uGenesis 2:15 usiya ku-17
ngani sigcine ngoJesu esifa ethatha indawo yethu yokufa. Yes, asikhangeleni uGenesis 2 verse 15 kusiya ku-17. uJehova uNkulunkulu wamthatha umuntu wambeka esivandeni esasise-Edeni ukuthi asisebenze njalo asinakekele. Njalo uJehova uNkulunkulu wamlaya umuntu wathi, ukhululekile ukudla loba yisiphi isihlahla esivandeni, kodwa ungadli isihlahla sokwazi okuhle lokubi, ngoba ungaze usidle uzakufa ngempela. Ngicela uhlwe uGenesis 4 verse 8 to 15. Verse 8. Kwathi uKhayini wathi kumfowabo u-Abela, kake sihambe siye egangeni. Kwathi bekhonale egangeni, uKhayini wamhlasela umfowabo u-Abela wambulala. Siyabonga, sizangena uGenesis 1 Corinthians 15:15, sizangena lokusambula. Kodwa singakafiki lapho, ifisa ubana sike sizwisise lapha ukuthi nxa uNkulunkulu esilela uGenesis 2 verse 15 to 17, ebanika umthetho abanika wona, kusifundisani ngempilo ukubana kumele ihlale ixhume njani kuKristu, njalo umuntu uba lengozi bani uma engasuka ekuxhumaneni bani loNkulunkulu, ikakhulu kule mpilo lapha emhlabeni ehlukuluza kangaka. Kambe sivileke kangakanani? Nxa sinanzelela indaba yokufa iyahlukumeza abantu, yesihlukumezayo. So isivikelo esingasithola ukuthi sixhume kakhulu kuKristu. Nxa singaxhumanga kuKristu indaba yokufa sonke isinxwanile. Yesihlukumeza kakhulu kukho konke esikwenzayo. Nxa sikhuluma ngokufa akusiniki ithemba. Nxa besikade sibala Genesis 2 verse 15 kusiya ku-17 lo Genesis 4 verse 8 kusiya ku-15, ezasibalela futhi u-1 Corinthians, zisitshelani ngembangela yokufa kwabantu ngalamavesi? uNkulunkulu ukubheka ngaliphi ilihlo ukufa na? Kuyini okungenziwa ngalolu hlupho lokufa esibhekane lalo na? Asiqoqeni lindaba. Sikhangele uGenesis 2 verse 15 kusiya ku-17 lapho encane ukuthi lingadla walesi sihlahla zawufa kanjani lokufa. Sesibona lapho uKhayini ebulala ubani? Umfowabo. Maybe mina ngingapho ukuthatha nje i-first part eyombuzo ukuthi lokho sesikubona lapha kuGenesis chapter 4 verse 8, ngathi mina ngumphumela wokuzehlukanisa loNkulunkulu onguye umnikazi wempilo, ngoba alubana siqhubeka sixhumile kulo lempilo kakula kufa. But ngenxa ukuthi khona abazali bethu bokuqala baphuma ekuxhumeni kuNkulunkulu ngokungalaleli lokho ayekukhulume kuGenesis 2 ukuthi lingadla lizakufa lokufa. So sebedlile kwasokumele kunjani? Kube lezo lezithelo zokungalaleli. So yikho sesithola ke sekunjani sokufiwa lapho. Ongikhumbuza amazwi okuqala esiqale ngawo, athi wena uJehova kanjani? Kaguquka. Nxa wayethe lingadla isihlahla lizakufa, kumele kube njalo. Engatshintshi ethi ngcono ngithi nje asenguNkulunkulu. Siyabonga le comment. Yebo, ukungezelela, njengabantu izikhathi eziningi sikujayele ukuthi ukufa ingxenye yethu, kodwa siyabonga ukuthi sivangeliwe ukuthi ukufa is an intruder, wangena ngenxa yesono. Sithola point eqhakathekileyo, abantu bathi ukufa ingxenye yethu. Alright, yala akudalwa ikugaga lokho. Yala banzi. Sithola nxa sikhangela ukufa mfundisi kuyasihlukuluza njengabantu. Nxa sifunda laphana kuGenesis 4 ivesi lika-8 kusiya ku-15 sithola kuvezwa into engajayelekanga. Izikhathi eziningi ngiyangizwa abadala besithi nxa sikhona bakhangelela ukuthi thina sibangcwabe. Kodwa lapha sithola umntwana esifa, abazali besala. Njengoba uAbraham lawangcaba umntanakhe. Okungangokuthi impumela yankhona mibi kakhulu, okokuthi okunye asingeke sikuzwisise. Isiphephelo sethu singaba kuphela kuNkulunkulu. Ngenxa kaJesu singathola impendulo ezinye singeke sazithola ngaphansi kwaleli langa. Ungananzelela ukufa kuyahlukuluza kakhulu, ukuthi nxa kulento
esenza singahlaliseki njengabantu indaba yokufa ukuthi lapha ukuthi ngingafa kuzahamba njani. Kodwa sithola isiphephelo sethu singuJesu owasifelayo waphinda futhi wavuka mfundisi khathesi esincengela futhi endaweni engcwele. Siyabonga ukuzwa ukuthi ukufa kuyasihlukumeza kodwa uJesu njani uyimpendulo iyandadekisa indaba leyi ukuthi ngiyanhlangane lembuzo kumbe nxa uvini ubala amabhuku ukuthi kanti why uJesu wadinga ukuthi azafe ukuze asihlenge. Yes. Kwakungeke kube lenye indlela ukuthi uJesu asihlenge engafanga. Yikho phela uJesu ivini uPetrus esithi no akuvumi ukuthi uye eJerusalem. uJesu wathi get behind me Satan. Ngoba wayengazwisisi uPetru into ayeseyikhuluma. Ukuthi khona nxa ngingasafanga alisindiseki. Ngoba thina ukona kwethu ngabazali bethu kwakumele sife. Yikho kwakukhulunyiwe. So ukuze uJesu asihlenge kwakumele ukuthi yena ngokwakhe athi test ukufa, akunqobe ukufa, abesevuka. Sesimthola ke kuSambulo chapter 1:18 esisithi ngikuvuka lokuphila yimi engangifile kodwa njani ngiyaphila ingunaphakade njalo ngilamakhiye endawo yabafileyo. So ngamanye amazwi uJesu wangena engcwabeni wanqoba ukufa engcwabeni so esinika thina ithemba. Siyabonga mfundisi. So yikho kwakudingakala ukuthi uJesu anjani asifele. So yili themba lethu ukuthi ekufeni ithemba lethu nguJesu. Ulokhozeleni uPaul ku 1 Corinthians chapter 15 eMaphosa. Ulohlupho labantu abathana akukho ukuvuka kwabafileyo. Ku chapter 15 verse 15 ke abesisibale inkulumo ethana nxa uKristu engavukanga ukuthi labafileyo kanjani awuyibale khona nkosisi. Verse 15. Phezu kwalokho singatholakala singofakazi bamanga ngoNkulunkulu ngoba sifakaze ngoNkulunkulu ukuthi wavusa uKristu kwabafileyo. Kodwa kamvusanga uma ngempela abafileyo bengavuswa. Uma abafileyo bengavuswanga ngakho lo Kristu kavuswanga. Uma uKristu engavuswanga ukholo lwenu luyize lilokhu lisezonweni zenu. Lalabo abafa bekuKristu balahlekile phela. Uma sithembele kuKristu kulokhu kuphila kuphela sizazwelwa usizi kakhulu kulabantu bonke. Maphosa nxa lolu hlupho lokufa lungakhangelwanga impilo zethu ngazinjani? Kambe ngasilethemba bani? Kungenxa yani simele simdumise uJesu ngalokho asenzele khona? Mfundisi singa sikhangela ivesi lesanda kufunda. Kwathinta ukuthi kwasokulamanga esekhona ekuvukeni kwakhe lapha bathi uJesu hayi kavukanga bamtshontshile. Kodwa yena uJesu wayenjani? Wayevukile. Yibo futhi abaqala ukuchumayela ukuthi uJesu njani? Uvukile. Kodwa sebephikisana futhi sebesithi uJesu lo unjani? Utshontshiwe. So lathi namhlanje amanga wona la ayaqhela lakathesi. Ukuthi abantu ukufa lokho singakuzwisisi ukuthi ukufa nxa sifile silethemba kuJesu kulovuka. Sekwakuthinta umfundisi lapha ukuthi uJesu nguyanqobayo ini ukufa. Ngoba uJesu wafa waphinda kanjani? Wavuka. So thembe silitholayo ukuthi nxa silo Jesu siqhume kuye. Sile amakhiyo ukuthi ukufa lokho ngaze kubuye kithi ukufa lokho akusoze kusinqoba. Siyabonga. Siyabonga ukubona sizwe lokho lokuthi ukufa lokuvuka kwaJesu Kristu yikho okuyisisekelo esikhulu senkolo yamaKristu. Ungasusa ukufa kwaKristu lokuvuka kwakhe yikho uphothe nalo kesezonweni zethu. Lokukholwa ukuthi kunjani uyize. Akumbalele uSambulo 13 verse 2 siya ku4. Sambulo 13 verse 2 siya ku4.
Isilo engasibonayo sasinjengengwe, kodwa silezinyawo ezifana lezebheri, lomlomo onjengowesilwane. Umgobho wanika isilo leso amandla awo, lesihlalo sawo sobukhosi kanye lelungelo elikhulu. Elinye lamakhanda esilo leso lalingathi lalike laba lenxeba elibulalayo, kodwa inxeba elibulalayo lelo laselipholile. Umhlaba wonke wamangala wasilandela isilo. Abantu bawukhonza umgobho ngoba wawunike isilo ilungelo. Lesilo basikhonza, babuza bathi, ngubani onjengesilo? Ngubani ongalwa impi laso na? Nginanzelela labana kule bali lokho lephinda isilo sinikwa amandla ukubana sikhonzwe umhlaba olandela. Siyananzelela bona ukuba indaba yokukhonza imqoka encwadini kaSambulo. Kanti umkhohlisi uletha izindledlana zezindlela zokukhonza yikho evezwa njengodrago kulokhu hambelana bani lalokho esakuthola engadini yase-Edeni ukufuna ukukhonza kulokhu hambelana bani encwadini kaSambulo enale. Sinanzelela ukuthi nxa sikhangela kuGenesis 3 lapha uzathola ukuthi inyoka uSathane esesimthola ngapha echasiswa kuSambulo kuthiwa inyoka endala umgobho umkhohlisi uSathane. So yikho sesikuthola ukuthi abantu abona ukuthi indala lokho esihlana layo khona lokuqaliseni komhlaba lokuqaliseni komhlaba. So nguye ke wokuqala wakhothisa abazali bethu ukuqala ukuthi hayi uNkulunkulu wayebalayile yena wasebenzisa ubuqili ukuthi ke banjani bagcine bephambukile entandweni kaNkulunkulu. So ngamanye amazwi wayedinga ukuthi balalele yena ngoba ukukhonza kulokwenza lokulalela. So nxa ukhonza umuntu kumele umlalele. Angeke ukuthi umuntu lo ngiyamkhonza ungamlaleli. So abazali bethu kwakumele balalele uNkulunkulu beqhubeka bemkhonza. So uSathane ngenxa ukuthi wayekufuna ukukhonzwa laye wadinga indlela zokuthi khona ayenze bangalaleli babe disobedient. La kanje wagcina njani enqobile bagcina bengalalelanga ubani uNkulunkulu. Yikho sesihlangana lakho lapha kuSambulo ukuthi uSathane nawo usesebenzisa isilo sesebenzisa izindledlana lapha kuthiwa isilo lesi esibalisiweyo abesenika isilo amandla ukuthi abantu bangalandela isilo. Ultimately abantu laba babe khonza abantu yena umgobho bawukhonza umgobho ngoba umgobho ngubani ngoSathane. So uSathane ufuna ini ukuthi akhonzwe. Siyabonga. Ukungezelela khona lapho sithola ukuthi isimilo sikaNkulunkulu kasitshintshi njalo futhi yena katshintshi. Ungananzelela uSathane ngendlela asebenze ngayo kuGenesis la ndlela asebenza ngayo kuRevelations 12 laphana iyafanana. Sithola ukubana okuza sisiza yikuthi sime sigxilile elizwini likaNkulunkulu elingaguqukiyo futhi elingasoze latshintsha. Ungakhangela laphana nxa efika uthi uNkulunkulu nxa ebakhohlisa ubenza ukuthi bathandabuze ilizwi likaNkulunkulu lokho akutshoyo. Kodwa nxa sesifundile ngesisekelo ukuthi hayi ilizwi likaNkulunkulu vele lihlezi linjalo. Lakhathesi sisiya ezikhathini zokucina uzabona abaye bazathi uNkulunkulu watshintsha usuku lokukhonza elususa kuSaturday uletha kuSunday. Okungangokuthi nxa sesifundile sesikwazi ukuthi hayi iBhayibhili lithi ilizwi likaNkulunkulu limi linjalo liqinile kaguquki. So uSathane ukuqilibezela bakhe singabunqoba kuphela nxa singabalazi leli lizwi eliliBhayibhili ukuthi sithi kulotshiwe ukuthi kuzaba isivikelo sethu. Siyabonga. Amasiko abantu ayaguquguquka ngokuya kwesikhathi kanti indlela abantu abaphathana ngayo iyatshintsha. Okwakusamukeleka akusamukeleki, okwakungamukeleki sokunjani sokusamukeleka. Ya yikho kepha abayibo abayimbangela kabatshintshi. Pho umKristu kumele ahloleni lolu hambo oluguquguqukayo na kumele abambelele ngaphi?
okumele imfundisi sikubambisise kakhulu lilizwi likaThixo. Right. Ngoba lapha nxa sinanzelela isitha kasiguquki in-tactics esiyisebenzisayo. Isathane lokhu esebenzisa indlela ezifananayo ukulinga abantu. So thina kumele sikunanzelele njengamaKristu kumbe njengabantwana bakaMlimo ukuthi kumele sigxile elizweni likaKristu. Lakho lokugcina lithini usitshela lakho lokugcina kusesikhulekela. Siyabonga sinanzelela ukuthi uNkulunkulu konke okusifaneleyo ngalesi sikhathi usambulele. So kasimeni sigxilile ngokuphathiswa nguNkulunkulu elizwini likaNkulunkulu futhi sikuzwisise ukuthi ilizwi likaNkulunkulu liyelukana kaliguquki njalo lihlezi lini kuze kube laphakade. Siyabonga mfundisi. Engakutsho kubalaleli lababukeli ukuthi khona ke i-great controversy iyaphambili. Impikiswano leyi iyaphambili. Nxa impikiswano isiyaphambili kwenza ukuthi abantu kube nzima ukuthi khona ke bazwisise uthando lukaNkulunkulu. Ngenxa yani yezehlakalo eziyabe zibazungezile kodwa kungasisiza njengoba nesechile udadewethu laphana yikubana sigxile elizwini ukuthi ilizwi litheni. Yikho kungasenza ukubana si-appreciate uthando lukaNkulunkulu, sazi ukuthi yena uthe simkhonze njani, simkhonze nini, as long singala sinjani siselizwini lakhe. Njalo futhi okunye kumele sikuzwisise ukuthi iBhayibhili isisekelo iProphecy kusambulo ngalo. Singayizwisisa singabuyela kuGenesis. Lapho okulama symbols khona esihlangana lawo iwundlu lani siyakuthola isephendu mbinyoka siyakuthola konke kumbana kuGenesis. Ukwenza ukuthi nxa sesifika kusambulo lapho kuzaba lula ukuthi okay into lezi zisukela la. Then ngaleyo ndlela akusoze kusigwenxe endleleni. Actually kuzaba lula ukuthi sinjani sizwisise udaba lwani lwesiprofeti bese siqina ekukholweni kwethu. Ngamafitshane yikho engingakutsho ufundisi wami. Siyabonga singaba lomthandazo nxa sivala lesi sifundo. Baba othandekayo usezulwini, siyabonga Nkosi ukuthi usivezele okuyintando yakho nxa sifunda isiprofeti sikaSambulo sikhangela isisekelo kunguGenesis. Sicela sengani ungasiphathisa ukuzwisisa ukubana zonke izinto lezi wavela wazikhuluma ekuqaleni ukuze kube lula lapho sesifunda ngalesi sikhathi. Sicela usiphathise ukugxila elizwini lakho ukuze singagwenqeki ngoba isitha sayizolo esakhohlisa abazali bethu silokho sisebenza namhlanje ukubana sisikhohlise ngokusebenzisa indledlana ezitshiyetshiyeneyo. Sisize Nkosi, size abalaleli umuntu munye ngamunye ozwa lesi sifundo. Sicela ukubana uNkulunkulu olungileyo ungasiphathisa ukuze simnqobe uSathane ekucineni kwakho konke sibe khona ekhaya ezulwini. Siyabonga ngoJesu wasifelayo ngoba ngaye ukufa kwakhe lokuvuka kwakhe yikho kuphela kusinika ithemba lokuphila okungapheliyo. Senze sibambelele kuye kuzobe naphakade. NgoJesu umsindisi siyakhuleka. Amen. Amen.